Assalamualaikum, Biji Kurdistan. Thank you so much for watching my video. And this song from Baran Bari. First, I reaction to Baran Bari. Yes or not? Or I have reaction to Baran Bari before and forgot. So let's start with watching how this song. Don't forget to subscribe, like, and comment what your song from Kurdistan or a video from Kurdistan. Okay, so let's start with watching. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, wait. I think Is Baran Bari. SK Mem Ujin. SK Mem Ujin. سرمالم اشاگران تذکرم نواگران طلو هجا ببینه سرمالم اشاگران تذکرم نواگران طلو هجا ببینه اشکام Baran Bari so handsome, Masya Allah. جان دلو سردایم نایک شانده Henna. You're so beautiful. Oh. Wow. So handsome, ya Allah. Wow, perempuan Kurdis itu, Kurdis girl itu so beautiful ya. Punya muka tuh yang cantik, kali matanya cantik, mukanya cantik ya. Luar biasa emang cewek Kurdis ini. So beautiful ya. Pasti banyak yang suka sama cewek Kurdis ya. Karena cantik-cantik, beautiful, mukanya itu mulus, glowing, bibirnya juga cantik. Ya Allah, Masya Allah lah cewek-cewek Kurdistan ini. Dan semua penyanyi Kurdistan itu cantik-cantik semua dan ganteng-ganteng. I like it.
Ini aku tahu di mana lokasi video klipnya, di Midyat ya, Turki. Kalau nggak salah ya. Soalnya aku nengok sama gitu lokasinya kayak di film Hercai di Midyat Turki ya. Oke, thank you so much for your attention. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan comment. Support me with your subscribe guys, don't forget ya. Oke, thank you so much. Spas Dikim Spas, see you next video. Assalamualaikum.